Hello, it's Evelyn here. Atoliki ndaje kukiro tenewuei madai mbalimbali amu ore dii enkishu ekulo mtandaoni itutumo iltung'anak kumok naleng' oing'ua wueitin tofauti. Kwa hiyo hata ninye oloip, ninye enkiguena, ninye ewuei nairorie irmaasai. Amu ninye etumieki lelero, netumieki iltung'anak kituak, aiko nejia taa. Kwa hiyo sidai teneeku kiro intokiting naaretisho tiatua kulo mitandaoni pee kireto metaa mekure kitii atua nkang'itie ormaasai, etii oltung'ani enetii kake ebaiki ake ujumbe. Ore taata emada nayieu nairo naa kuhusiana ormtandaoni le jamii. Tenikijo irmtandaoni le jamii nikiyiolo ajo kanyoo kirorita amu ninche kulo likintumito iltung'anak kumok naleng'. Sasa ore entoki nayieu nalimu taata ninche ajoito enkaji e yeyio Mugie le Maas